ubukene bw'akarande si isezerano, ng'umurage w'ubugwari ntugire igitabo, uwaba muzima yakamirwa n'amaboko, bagatarama mu bandi bagahuza imihigo. Yes, nongere mbahe ikaze. Ni Harerimana Domitien, umwarimu wa muzika, mwarimu wanyu mubana umunsi ku munsi ku masomo ya muzika. Indirimbo yo ni ubukene bw'akarande, ngira ngo wayinsabye, ngiye kuyitegura nyine, ubundi akomeze ahatane kwiga. Ntabwo ari indirimbo igizwe n'amanota menshi, nk'uko ubibona mfite mi majeur, ngakora na ra, kayivugirizamo si. Ndi gukubita la na si. Si, tushe ya si. Manuraho urutoki kuri ra, ku mirya itatu gusa. Ibi ni byo ukoresha ku bitero byose. Ubukene bw'akarande si isezerano, umurage w'ubugwari ntugire igitabo, uwaba muzima yakamirwa n'amaboko, agatarama mu bandi. Ku musozo hazamo si septième, ntibagahuza imihigo. Reka dusubiremo, hariya hasoza hari icyo kwitondera. Duture dutunge neza, dutere imbere, dutekereze imishinga yarema igihugu, tukiri ibirwarwa rwose tube inziramuze, kuko kijyambere si gomba ra tsindi kinegu. Wabyumvishe, wabibonye se? Ngira ngo urimo urabireba. Amahoro nawe aheza, duteze imbere, ubumwe ni ntabugabo, ubumwe ni magirirane, ishingiro ry'amajyambere naho riri, umuzamuko wacu ni mu kwiyambazanya. Ugasubira kuri ka kandi mi la, ugabona se yarazi kungumba inkono, wakamenya no gutundara, kagira ibirago kenga amayoga menshi, akagira ibigega, naho uwo yibarutse si ni si utse yanywanye la si mi. Indirimbo rero amakoro ntabwo akomeye, ubwo niba utazi si septième ni ukuyiga la. Isomo rero ni iri, ubukene bw'akarande. Indirimbo irimo impanuro nziza kandi naryoheye amatwi rwose, ya gitari imwe. Kurikira isomo rero. Hari aho nihuse, kubera ko hari igihe nibwira ngo nagiye gahoro nihuse. Hari aho nihuse, wampamagara cyangwa ukanyandikira muri komenti, nkazongera nkagenda gakeya. Noneho komeza rero ugubwe neza, komeza uteza imbere urwego rwawe rwo gucuranga gitari. Amahirwe menshi, mukomeze mugubwe neza.